Dok smo mi gledali ovu ponovljenu snimku, očito je Zvezda došla do novog pogotka. Mitrović je zabio. Ne znam kako je režiser ovo propustio da vidimo ovu priliku. Mi smo gledali kako Kanga zabija onaj udarac s bijele točke. Zvezda vodi 2:0. Evo, sada ćemo vidjeti što se tu dogodilo. Ubačaj, sjajan okret, primanje Mitrovića, odmah se u primanju riješio čuvara i onda više nije bilo povratka. Evo ovdje točne predaje, ide opet Zvezda. Kanga, dobra lopta prema Gobeljiću, Gobeljić povratno za Kataija, Kataj udarac i to je 3:0. 50. minuta, 3:0, brzi kontranapad Zvezde, Kataj je sjajno ovdje potegao i zabio za 3:0. Kakav gol Kange danas. 4:0 u 60. minuti, ali čovjek je pogodio. Ivanić za Kangu, evo od kuda je pucao Kanga, nitko ga nije ozbiljno niti shvatio i onda onako vanjskim dijelom kopačke lopta ima efe i ide pod gredu neobranjivo.